kome ću vam pokazati i u kome ćemo se podsjetiti kako pišemo klase u JavaScriptu. Nakon što budemo napisali neku klasu, napravit ćemo 3 objekta te klase. Sintaksa za pisanje klasa u JavaScriptu je sljedeća. Znači počinjemo sa rezervisanom rečju class, nakon koje sledi naziv klase. U ovom slučaju pisat ćemo klasu učenik, zatim otvorenu vitičastu zagradu i nakon koje počinje blok instrukcija. Sada pišemo konstruktorsku metodu u kojoj, kojoj kao parametre prosljeđujemo svojstva koje će naš budući objekat ove klase imati. Pošto pravimo klasu učenik, potrebno je da naš učenik ima ime, prezime, prebivalište i razred. Ok, potrebno je sada povezati unutar ove metode konstruktora, reći mu this ime jednako ime, this prezime jednako prezime, zatim imamo this prebivalište jednako prebivalište i this razred jednako razred. Mi smo sada u ovoj konstruktorskoj metodi njemu rekli da vrednost koju primi kao prvi parametar postavi, vidite, znači da se toj vrednosti pristupamo kao svojstvo ime. Zatim vrednost koju primi kao drugi parametar, toj vrednosti pristupamo kao svojstvo prezime, isto tako za prebivalište i za razred. Svaka klasa može posjedovati neku metodu koja obavlja određene akcije, odnosno instrukcije. Mi ćemo napisati metodu koja će se zvati predstavi se i ta metoda neće primati nikakve parametre. Ono što treba jeste da ta metoda vrati this.ime plus this.prezime. Ovdje smo stavili prazan string iz razloga da bi ime bilo napisano odvojeno od prezimena. Ok, sada možemo napraviti, pritisnuti enter i zatim ćemo napraviti 3 objekta ove klase učenik. Reći ćemo let učenik 1 jednako je, znači nov objekat klase pravimo na način što deklarišemo promjenljivu koja će predstavljati taj objekat, zatim uz pomoć rezervisane reči new kažemo new i kažemo naziv klase, s tim što je potrebno, pošto vidimo da naša konstruktorska metoda prima 4 parametra, mi kada pravimo objekat klase učenik moramo da proslijedimo ta 4 parametra. Znači proslijedit ćemo ime Marko, prezime Marković, prebivalište Beograd i za razred ćemo staviti, neka bude 6. razred. Ok, pritisnut ćemo enter i tako smo napravili ovaj objekat učenik 1. Napravit ćemo objekat učenik 2 na isti način kao što smo napravili učenika 1, samo ćemo proslijediti druge vrednosti. I reći ćemo da je 4. razred. Napravili smo i učenika 2 i sada pravimo učenik 3, new
učenik i reći ćemo Petar Petrović Kragujevac. Razred neka bude 8. Ok. I napravili smo 3 objekta klase učenik. Želimo da pozovemo sada ovu metodu koju smo napisali unutar klase sa nekim objektom koji smo napravili. Možemo pozvati sa bilo kojim od ova 3 objekta, jer su sva 3 objekta objekti klase učenik, jer vidimo da smo ih napravili od klase učenik. Pokazat ćemo primjer kako se poziva metoda predstavi se nad učenikom 1. Znači kada ćemo učenik 1, tačka, predstavi se i otvorenu i zatvorenu zagradu i dobijamo ispis Marko Marković. Ako pogledamo gdje smo napravili učenika 1, vidimo da on ima vrednosti za ime i prezime Marko Marković. Mi smo mogli da napišemo još neke metode koje smo želeli ovdje, dalje u nastavku, i koje obavljaju neke akcije i one bi mogle da se pozivaju sa svim drugim objektima. Pokazat ćemo kako bi pozvali sa učenikom 2, znači bukvalno na isti način kao i sa učenikom 1. Dobijamo ispis Nikola Nikolić i pokazat ćemo da možemo ispisati, da može konzola da nam vrati i neko svojstvo učenika. U ovom slučaju tražit ćemo učenik ime i konzola nam vraća Petar. Ok ljudi, znači to bi bilo to što se tiče ovog videa. Pokazali smo znači još jednom kako se pišu klase, metode klase i kako se prave objekti te klase i poziva metoda klase nad tim objektima, kao i kako se može pristupiti svojstvu objekta koji je kreiran od neke klase. Pozdrav i vidimo se!